Ete o fotele
malu waku o si mele wa kau o ko mga faila o o lima mara fa kalo fa ya se yo o pelilora presa fa peore ko que a fio fa kasi mai ayo mai ka mese ai tini ka ma bile ili na a me esa ora fa yo ya ai ta ma kais que se eu fio se eu prefiro que o grupo ele se faz e ele acolheu a família ele que sempre se e a cura o que é claro que me fez se não consegue hoy fue la sua a Meli la memoria que se ya como Paulo hoy fue la sua forse oh kana pues Carmelo ahora ya fue Maunauke na vena nei amor muy mel que no le muy ya la mole puedo como están ahí de mo ya la como están ahí
Hey, oh my God, come. Ya, mayama kana may ao lau sunga ile matuina lau sunga malo ya bayo mawalunga bayo palupole kalesia yung mapulanga kopi mo mapulanga asangi ya wale kalalelei ya malfoy de ikule o ngai fi maile yung ile kofi yung tumitay pule yung ya angaseli ya paya lea wa yo como macoyo el falungo de Isabel Balas yo soy yo le alo kuyakua soy la ua Dios con ya se fue en el kaulangia el polo marcolino me la cama ta kawangu mulumumai yo la malai ya malu ya si me la lama subo misala bua malole o pe mai tinge ya fiaf Paul Mar, ayol mau ke Mahmud, ni kaya yung lupo ay na, kapau mengup ako, jelen yung mga makakup yung mapamalo, lupo kayo lang, wala kayo sekolah malpolima melakukan, yun sampai lumubay, iyalah nelayan mal yasi mengapulau. Ya aku kau may pamalo lang. Ya. Malole. Pero pa malo. Kung hindi ni ba ang laptop. Suway. Ngayon suway na malo, kaya le kalsiya. Ya mga kulang ulit ko kulong loko kaya ko. Yo lupo. Abang yung malama. Lamar ngayon ya ulit kaway kaya ipong mga fasoka. Ah, ye. Leu walo malo kung mamalini wafu ay. Uya nga por mu. Por kilo mo fudi de lama ni masin. Kira. Lang iya pai o mayay. Om kia kele.
o sepu mo saya. Mau ka mamalaya fio ai. Lau pola mal polima mal lago kama. Fio ai lumang vai mal sam ka wangu. Fio pa yo lan malai mal malu yasu mal afalau. Au te mengaku upol poko sol monga. Ya kau fai ori fakasi mae o. Fa ngoa fakasi mae o fa ngoa. Au nga au ke le so ange ya fiaf. Dia fio mai, masu mai le sungai ko inga. Fio mai ka mai kai fai pule sa van menge karisia. Mol yaku sama ku kaulang. Ini oleh kuah mau upi fama fang ala fiau kau mori upo oleh kuah. Sufia ile loko mafia mal loko wo fa bau. O mau le bala au pa ia le kuah yo kape na. Ngaku le ngai ya fiafi. Au ia iro mako wa bangoa. Mai upo apo skolo akau kala nganga ngap ako maangeru ai so lofa dia ma. Ngau singa sele ki fakau lava. Wa au ia ile sungai ko inga. Le mai se ko ia nge karisia le la afio aku de teonga ko mai kai fe ko. Dia kau ni ai. Kiki malea wa pai kau yang ndu mo be. Ala kau pa ia ku se laura au ale masukama kinga. Yung kapo ay ay wisi. Ang asoma kasani. Ya la matan matu ayo ingo mipo sama dua ayo kalau fatu sim tanto vai me sua fama balon tanto isso ya fia fini la fia fio le tua ya fia fio stata ya tua na la umaia o yo foi wana ve seina ka ko ka fa yoi fa manu sua fa ole le nga mal fa mo lo matu mai ya ida iba ngam tanto ta wa batasi no fi batasi le tua ia ono lana mala wa o le oki ia o nga se fai ko ai aku ko fo ia ko ia tu no fai ta so ela usul pese a matar ka tu mata ia o tu na tu le sume le dia wa o ia por isso ia pose aku talo a matar pa o o que sena lo mama Amanu asu ya Yehova o mea uma foi oi tonu ya se aluia amanu asu e o
Ele o lilo lava I lau si le whanga le le ie le o mātou iai le nei spale ma le lilo whanga le iafi iafi. Ono lau bāla au ko ia le ie tasi o tinao le nei ainga. Ai maise o le afi o anga lo mātou e tua. Mātou ki tālo le ie lau fio mai oia nganga ko ia. A wao le mātou mā lo whālolo ngia le nei po. E te whama maru ma whapa ia. Le amataino nei sau ningolo mātou atua, se o lava I lona whai wina. Me umala mātou whaia o talo talonga ma pese pesenga. Ai maise o la upu pe a mātou whanonga longo le kie. Ia whape nana whau wina mea umalo mātou tamai. Ia maua ma ia maua lunga I sou lava vininga. Whamaruia iai mātou umaua iai le nei afiafi o mātou tamai. Pe foi se mea le rie le ao atu iai le leo lau fionga whau wina nei po. Ia le rie ia whai ai le filipilinga tangata. Ina ia whai ai le ia maua lunga ai sou lava vi inga lo mātou tamai. Whamaruia ia ainga, whamaruia le rie, iai mātou umo mātou iai lo whale le afiafi. Po iatu le rie le inga ia toi. Tu maulo mātou whātau wā. Amene, amen. What's up?
Father.
Ai ngale yo ngale tua. Kai tau le tua le ko. Wa fe mai foi le tua ala na bala au. Ya ile foi tua. Esa tu seli. Yo ngai ala pola liwa mai atu. Ole la pola le no mo mai. Ni la wa ngai mai. Ka tu nei. Ya ole ka swafa. Ya sa tala yo ta nei. Tai vola le tua le wa. Wa abia le tua la wa. Ya le aftinga lu ni. Tele, praise the Lord. Wa ku sia no. Tele Lord foi le fionga le tua le mo solo nei mala. Vai le fo ia upo te fai o tala masani ale ala upunga luema. Mai tu le fionga le tua i teni va pen. Ele mo e mo moi. O e o fio ti tu lo. O e o bala wina le tu. Ai ato tala ngia le upo i teni va pen. Ia mo e o lo soi ua maola. Ono le nei. Ele alo se si tu mamau. E wala la vale tatou tio ia ta fa pe. E fio mai Yesu o lai e vai o. E na tu langa o tatou ia. Ya le fio fa o ngai nei si o fio ngale tu. E so so ani fo si o tatou vai. O aso nei te le lava ona fa la mina mina. Ilo ku tu o si o tatou tu no e fa tau le vala au le tu. Ya ai ele o no fo ile fio ngale tu ia. Tulanga o fala i awai fa ba fan fanai nai tu so ma penei ya te o mai le pano no ono tulanga o ma futanga i so fuanga o tatu ya e le mama ai le ngata i pana nei tulo ya po io ainga e mai se o mai masa ya taina ni foi le fio anga pa anga masani ya tina ya so e le ngata i le kale si esa uno wai man ngaluya i so fuanga o lo tatu ya e mana ia fa manato le apostolo pe ano fa telefone tal ia ai tala no pe ia ko le apostolo fa te o le lord us pa ia lo mani telefone o po masa ia o te loto ina yo to loa le au soe le mata upu i e o moe ina nei o tau whanau noe pei o e le aiso la tau whanau noe. Awa a whai tātou te tari tonu. Na maliu Yesu matoe tumai. E whapea fōi ona au maia e le atua pātasi maia o e o moe o ia Yesu. Mātou te whai atu le nei. Neni po i mea ia te utou i le fionga le atua. O i tātou o e ola matutoe pe a fio mai le. Tātou te le mua i e o moe. Awai fio info mai le langi le li lava ma le alanga ma le leo le angi sili ma le pua le atua e mua foi ona toe tu mai o e boti o ya kiriso ona fa fu se leo na avina e o itato o e ola matoi fa tasi mai la to yao mai afta ya i ma le ali i le bani molina ona la to fa tasi pe lava le ma le ali o le nei io to fa ma fana i nei u pronomi e ala ngā tau la ukuia mo le pōne nei. Le anga upu wha maa whana ukuia. Mo se ainga ua awhe i ai whanoa noanga. Ina ia mawhaina sui ele whanoa noanga. I le upu ale atua. E le sui e sa upu pe se upu se se o le aurotu ne. E sui ele upu ale atua le whanoa noanga. Pe a maa malama tangata i le winga o le wala au le ale atua. Amen? Pe mai le apostolo. O te loto ina iau tau i loa le au soe, le mata upu i au moe, ina ne i au tau whaanoa noa, whapei o e le haise whaamoe moe. Mo matua tau tino lama le fionga le atua. Tu langa o whaanoa noanga i le pai tau e o mai eile oti. I soi fuanga o lo tatu iai, e te tau na ave se, a leala no whaia, e le mawhaia i se upo sesi, whaule le mea ua ukat konguima. E mawhaingo ngā vese me tau o whanau noanga. Le angole nā tūla o tangata. E ke soi fua mai lapa e kaimi e ke fia fia. E kaimi e ke kangi e kaimi ke aka. E iei fo le kaimi e ke whangongo ai. A ole fesili. Whape whionga whai fesu ia ingo kaimi. Inga ia sui le whanau noa i le orikoti. Inga ia sui le loi mata maringi i le ata ata. E mawala le upo le tua. Le alanga e le inga la unga le whionga le tua i sa ustai. Wai le ai ase ai ngai o ise vala au le atua. E le a fea i me i o whanau noanga.
Ile so i wanga o lo tato ia. A o le tāua le o le launga pea, ma launga pea o le fionga le atua. Le anga i le malosi le upu le atua. Ai le se upu stangata. O le malosi na te suia ai la ngona i o tangata. Pei ona whaalangi i tato o i tuaso pongisa. A o le taimi e fola i le fionga le atua. Ma o le upu le atua i lona no fuanga o le loto o le tangata. Ona sui lo le loto pongisa. I le loto malama. Ona sui foi le loto vai. I le loto o malosi. Sui le loto vau. I le loto fia. E mafua ona o le upu le atua. Ona e iei vaenga i o te mana oe. E tau atu i ate utu. Leanga leo le wha malosi o le apostol. I le ekalesia i te Salonia. O e wha tua i le atua. Ai a whanonoanga i teimi whapene. O le wha manatu o le apostol. E ala no whailo atu i ate utu. Le tau pia mo moe. Ina nei o tau whanonoa. Whape o e leise. A whai. Ko ke kalikongu. Ngā mariu Yesu. Ne mo muanga. E ave se fa ngoa, ave se pongsa, ave se vai, ave se fa vau. Kali komu le maliu o Yesu. Nanga le maliu o Yesu su ia meia. Sa fefe e kanaka, sa matau e tangata, sa popole e tangata, sa ku vale e tangata. Al mafua anga na le no fo alo. Pa io a inga, le fio anga, mai kako uma wai. Pa wale le me fa loko ke le inga kanga popoli. Ma fa mala ma inga kanga pongi sai kwasu fa pengi. Ma lo si le loto. E leko e vai. Kali komu le mani wa Yesu. Nangan ma fu anga nga, ko mai paulo a fai ko ke kali komu nga maliu Yesu ma to tuma. Nana mele kako fa ngope. Sala inga kako fa ngoa le maliu. Ai sea, e ngai le ai ma se alu le ola e fa. Anga sala kanga ka uma pe ngomori ma le apostolo Roma tolu sukon. Anga sala. Ai fa mai fa ka vi ka saule ma namba o lo tina ma le amio le anga. Nga fa ngau fo ya ma le sala. O ke manga ai fa lo ako ka ko mafkan. Ele se kanga kanga sala le ola e fa. Ele se kanga kanga sala ya le ola e fa. Le anga le menga nga la inga maliu Yesu. Inga ye fa manga lo inga kanga sala. Inga ye sa uni ali tangata mo le ola e fa. Ai lola o le oti o le moe. Ono no inga ye le fa moe. E ye le aso e koe fa ngua. So skanga ka moea. E ye le fa moe koe ala. E ye le fa moe koe kulai. E ye le fa moe koe ola. Ai ke mga ka waki aki o ele koe ola e pe ka ko ola. Langa kako ke ola kako ke kangisi. Kako ke feola kako ke fia ai. Kako ke feola kako ke mamai. Kako ke feola kako ke kinga. A le ola le kako kala e kuspaia. Pe a fai kako ka kongo mariu Yesu. O le mea ka o le ola fa mabau. Ele ai songa mukaanga, ele ai songa ngakaanga. Hallelujah. E fa mabau lava. Nanga fa mai mo le mau perfecta e ingo le kua ile okio kana kang sala ai fia le kua ile okio kana kami kongu la mo fia ile kua nanga ile mo fa ka wa mi kongu winga ka ko ia ka ko ngarwenga amen para apostolo Efeso agora mi kamika ile fa inga ka ko ngarwenga au le lofa tu no le tua e ala ya Yesu Kristo ua taua mi to vina tato ai lord ka ua ngang mali wa Yesu inga ye ka wami ko inga ka ko langa ole langi ele ai kana kanga sala hali mua e makwa ingo le ko le okio skanga ka ko lo wa ma malu pa ia sam fa inga wa fa off wa ka ko pe wa ai le lo ele ko pa wan be ai ele tua o langa mi ko po wala ai o Yesu onga le fa le langa sala ai fa le mi tono tangata e halu ai ola e fa ma buanga na momua deve fa mamlama la apostolo le hokio kanka o lai moi a wai nei fa ngor kanka ma pole a fai kan komu kanka na maliu Yesu fia Tinaisa e ai fa moi tina e le aso ko fa ngu ai le aso ko ku ai e le aso e ola ai e fa nero maluo abe e se al ka ko fa ngor manga pa ka ko mal malama ile wingol maliu
male toe tu mai. Maliu Yesu fa mangalo lang sala sos kanga kang sala uma. Ay kapawale ole me mangalo yang sala. Kemele apos polo ya Efeso. Ele fa ka winga ka ko se aulo po se ari po se me pala. Ay ngar ko pa ia le po ngale alo le tua. Ele ai sona leanga. Que lo volva que mingele o fa nga kanga kala ko kupe. O fa nga kanga si me ka ko ngelang sala. Ele mangalo isang sala. Fa ko mangalo ka ko fa maulalo ka ko le kun fa pe. O awor kanga kang sala. Fa mangalo mai au kanga kang sala. Ai ka kala ku lo ko ka li ai oi. Langa oi ngai maliu mo inga ia fa mangalo ai la wang sala. Anga ule mangalo. Se o que fai fe agua el que lo causanga i puem que kele. Ele fai mo au le orla e fa va. Lua e a vese fa mo mama pa i lo ko fa ku mai. Mai a fai ko ke kali komu nga maliu ma ko ku mai Yesu. E fa pe na fonga venga e fa kasi o ko ele tua. Pe a fio mai le. Ke lo le kula. Le ke o nga lang ele me ka o siti anga. O le fa pitoa le ko ka fa ku kua. A fio mai Yesu. Le kala ngoi kuspe menga le un o le fango ngope a okis kangaka. Le nga wo ilosos kangaka wo maliu wa Yesu. Makaka ukan komur ko ku Yesu. Mai la pos kola ila so il il pu ma danga le nusi. E ko ku mer ka kana. Enga ka wai a fai ko fa ku winga mai Yesu nga ye wo. Baba. Ole maliu sa kaulo, ole fa manga long ole sa. Ahora ko ku mangu malo, menga ka ole good news. Ole kala le lei, ole kala ole mangu malo. Ole kala ole ola. Ole kala ole oli. Wa kangu bia wa ko ku wa mangu malo. Ai le tunga mau maleoti. Aka ko ka komu ya. Ka ko wa ka mangu malo. Yang pawala me ka ko ke mangu malo e mo Yesu. Ele mangu malo se si songa malo si me songa poko songa mau ainga. E lo wa fa le kong. Ai ka ko ke mangu malo ya Yesu. Langa o yo le fa ka inga. O yo le fa ka muanga. O yo le luai fua o yo le fa por polo le tua. Ngai ka kala le ku mau. Ma ko ku mai fa ka inga sos kana ka hoki yo le li. Mai la ngelu ya yo am kusi. Amu ye hoki yo ya Yesu. Ai se e koe kuku mai la kou. E koe kuku mai e aso ngā kanga pēo koe fio. E koe kuku mai mai ka wale koe kua Yesu. Ai si la fia mau i loa, le winga o le maliu mai koe kuku mai o Yesu. E lo le aso ni, o le aso fia i ka ngaka whao lai. Tanga ele kau make wha mo i ki ngā. Ai sea, au sao ia le tuarongo ngofua. Tanga le mafua, anga maliu o Yesu, ma koe kuku mai Yesu. Ia mawar mafkanga fakasi le tua markanga ka sa mafuka le amkanga ngamoku sia mo le ang sala ko ili kim ka ka le suma sawe marliu e fa ma ngalo e ka kongsa e ko mawar so kanga le leile mafanga fanga le al kangaka malona atu ai le orangani pa ia ma pe sio ka ko fa ngo me la poskor ke mo ko lo e son ka ku e mo e ko fa ngo fa pe o ele ai se fa mo ngor kanga ka le se fa mo e fa ngo pea fa ngo kaisa e le fa manga lo le sanga na la vai ola le sanga e fa ngo lo langa Yesu awai le ai so ma fa mo i le manguia le ola fa e mo e a vese ka ko fa ngo i ngo ka kulo e ko e fio mai Yesu e ko e fio mai Yesu ko e fa ia ko ka ko makanga vai querer ka kom le o fa ia ko nge mo mau yaso e ko ia fio mai Yesu tambe sa Yesu sa usi kio na ekalesia na le ekalesia o e fa ko kua ya ke o e ku mau ya ke o e la ko ke fa ia lo mafina ngalo ile la lo langi ngele ka ko ke yo le lo kulo fa fe e fa kanga ka le o le fa pa ka sawa e ke wala fi se si la lo le mo le lo kulo e le ai e mau tingo ai se ori pe a le fa tu kua ile tu sala mo fa maongi ma ola mo le tu o ma vele o skanga ka sa dia a ili la le pu ma langa le ame usilia le tu fa mai la kala po e mo la kan ka mo ku man kan ka o le poko yo le ko fa nga me
Sa ulolo kakao ki le mele kakao. Li ua lo kakao. Ele fa pe mo kakao ki le langi. E o fa kasia. Sau mai kunga mampa mai le levo ka kakao. Li ua fa mai onga ave na e fa tasi lea pa malo. Ave ina e fa tasi iao. La mele nga ave iao e fe kai iai malele. O kalma ia. O ke le ko fa iai ma ko kai ko rua manya ko fa nga. Kasi le vai mar kala le fa manga ku aku ya ke ko ke le ko fa iai nga. Ko ke fa iai male na maliu moi. Oi lo mo. O Yesu. O nga ko mafuka pe lava le maleli. Kala nga kuspa ia ngo fa ka. Fa mai lo le nga muli. Malo fa manga lo la poni. E ala ile fionga fa wina le. E ko fio mai Yesu. E si kia la nga kalisi. O e fio ki o ile. O e ola o ile. Ala mai polo le kalisi rum ai ola. Ola moleli. Ao va nga yoki. E ki oki amolo. E ki oki moleli. Amu ia yoti o ile. Au vai koe uku mai lato. Ile aso mata. Ia wala va ia uku fa lai. So ngia kule nganga ole tua ise so maua. Le afionga le tua le poni ke le so lai. Yang ile aso fa nsingo e kako. O ke le kau kala fu e poni. O ke kau kala ku male ama mal fa lo e moli ako fina ngalo le tua. A o e so fu mai ola. Fa ka ua le mali o Yesu. Ya le kalia ingo Yesu lo wala. Fa ka ua lo ko ku mangu malo. Kako ke ola kako ilarong fai. Ya Yesu lo wala. O oi o le tangata o la manu malo. Ia fa mo bia le tua o ye tele vi inga le tua no Yesu. Ne la fa wa ku me pesenga yo. Fua lo leo a fa ke le ye wala ko ka ko pesenga ye ko. Ina Malo mata
Apo me si vane a Kalau aku lomba kuah ya bang, Ele o pese mo lo mo que pese mo ro. O pese que dua lo maya. kalau pesi orang sungai wafam kembali, satu ulang kembali le spesial. Ayo, aku deh saya lekuk, saya ngala ufaya. Lekuk aku deh ngala wafam kembali ya ikan. Oleh usaha muda jalan eksploitasi foi sembah kokon kala. Kalau fakir itu. Yang boleh kita pakai kakak mereka dengan siasat kok. Dia kena mau komplain jangan sakas rumah. Dea ili mai lepu Ile mala
Ia
lei mātou e whai mauri inga. So se ngai o inga, so se whatinonga, so se whaneonga. Ia lau alunga lava o Yesu. Oe o lo mātou tupu, o lo mātou lima, o lo mātou whaola. Le afuanga foi leo lo mātou wola, o mātou iai nei lalo langi. O le mafuanga foi leo lo mātou iai nei pō. Wa o tangata o la ngā luenga sa e whaia. Na leilo foi le angasala. O e lava na e whiu mai e te maliu. Ina ia lawe ina ma whaola ina. Ina ia tue maua ma tanga tangata na e whaia ma oe o le ni whaia. O wa o lo fina ngalo lea lea tu. O mai ala mātou ngā luenga whiso swani. Ai sa whala morango atu, i lo nganga pa ia. E te mori mori ai o fina ngalo ma wha mo moe o le ainga. Le whanau. Ia e mai seo i lato uma o e uma whai. O na mātou tāpua i whatasi le pōre atu. O lau te talo, ia o lava i te tuu au noina, le a inga au whianga i pēa, marau wāra au ino lato tina. Anga le lei pēa lau whio, e soan soan i pēa i so se ngai o inga, ma so se whatinonga i le lato ngā ruenga whai. Ina i tue teimi o se lato tina o ia i le lau le ele nei. Se ia o ne tu ina atu no na tino mariu le tu ngabau. E whaatari ai le aso lea ua mātou whalongo i ai. E hili e le pū maalanga le angelu sili. E toi tū ai le tangata whātu tua i ate oe. Ia whamanuia i mātou umalava. O mātou mafuta i le nei pō. Anga le lei foi o e vema whafonga o le nei whamoe moe. Ia iai pele anga le lei o la ua fio. Mātou taro ia foi pēr i ate oe le vi inga umalava. O ngai o inga ma mesa mātou whaia. Ia whai leo mo uvi inga. La e ai oe mātou umalava. Se yo o le whamavau lava. Amen e amen. O leo ke kau ma fau wa o ma sanginga ma faere mengi o kaliule. Le ia se si kau sanga ma se si maliu ma se ko le fa ke o ko fa au ya so mai mo ko ko ka si ani mo ya. La se ni ya le ma du ma die fe au mo mai ni ya. Bawa le ala ki al maliu ka ya ya o al mo le o fa pes ele le kiki le nga fa kai ni nge fiafi le ka mo ma ka me awa lo so mo e ina ma mai pa le kare sia ya wa ko ai foi le fa mo ma lo ko mo mo yo so fa ti au ma ko ya ina ma fa nge ainga ya fa tere se ma kala ya fa mai le li ya ku yo pere ko fai ale ngana ya ki go ma ku fa le ngana so ma ko ina ma ko Walau fale le maluai mau kai lo kue ya spon kile mo pa o mele ngadwe nganeli mau lo malo sikingo si pelo lo fa pele ya alumai mi kan lava ma sa tingo ni ya te lava
mo i maula usunga i te ina i le upa mawhawhana. Ia ole kanga fia leo le ngeia fiafis. Loko poi tia whai kaulang sili. Ia wāra le akua ma longa fia ngalo. Whapea lea alu maia la usunga i te ina. O lau whakamali i ngei. Ia ole afo for what. Ai whāroana. Ela, o lau sua ka sua, o iei le pusa pisu. So le kofari ngai o lau sunga tueina. So le kofari. Ese kia i te se awa moango ma kaurokola kaupa i o mei. O pāne o lau sunga tueina. Ya, vale o lau sunga tueina. O lau pauso, leo iaia, sa pisuko e lua. Lima, eia. Lima puseia. Lua ia, semua. Semua. Kolo, oleh pasal saya o kako kamato e ngai ni. Nilai ku o vai, pasal ai lava. Ya, to kolo ang oleh tio mai le. Kau langa al kako kumalo kulole. Yung kai kai kule. Wa pai malo sa kamali ni awale kai. Kai kule, kai foi wa. O wa ngai aba wa kako. Pai kaulang o si kaulang pa kasiai ni kako leo ni po. Pai kia leo lo kopi nga wa uma pa pa yo ko ina. Yo isi nga me sa kau pa nga ko kopi. Leo ko wa. Kasua, yo leo yeri. Kai. Fangay yo, o fio al kamay kay kuli. Leo fuego ya y mo kay kay. Dua pusa pisyo ko, kol pusaya. Ya, kalau pasal saya like tu baik. So, jangan mas. Kalau kain mo nilang lahat, isa nila ya, lengo. Bolmeale lekan kita kau berpuspaya, ruas baik kau kalau berpuspaya wali kau kuat. Esa asia ini mau kau ni, dia ni sama awalnya memuliaya. Kalau faanga ma fofara ya wa fo yengi ai la la aule sai ma ya ole pa lo ngi wale la la ka ma ngi ai wa kuli pela ma su ka shua ya ole wa yengi su ko fa ngi ole okay. Kai ni ngayon pagkaw luma lima sa suko ya seguro ko saya ya, tokoro, ya mo faya.
ia so whangongo wape ka umakakole. Ia ai so ia lango ia ki usikai kei. Pakai ia mo pespesenga ngefka. Pon pakamani ngai ia wari kala me ao so kei le mal pai le kalesia. Ia wari ngai ia fi male. Os. Pakamani nga wali ia le kalesia. Kalau kau sokal suah, boleh boleh memang palak. Kalau kau faring ayol, ayol kalisia. Hari, okey lah kita. Kalau dengar kau kau jauh kau beli kalisia kalau kau ini kau faring kalisia. Kalau kalau soalnya ada kalisia, kau sepuluh saya, masih sepuluh pusat pisuku. Kalau kamu baru wafia fingai tokolo, baru wakwa wale kesi mau le kesi kaku pakai dari waktu ngara ko baru wafia fingai. Ewa yale pemasi ya saya sema wafia kio kaku mako pale ngana mana fiongeri. Kay pagkule mo, kay kalisia. Kaya oleh sa kalori sumulawaw. Kay niya sumulawaw. Sa pulang sa pedua, lalu sumule. Jadi wow. Kay huli. Kay tukilim niya ay kalo. Mga buwan ng pagkakit. So kolo, ya mga kuwa. Kaya aku sebagai mengingatkan oleh loko ofisia, oleh loko familia ini, omyanga maileni. Aquele mea pequena kau, ele kau lo, ele lo. Ele que se le di com a gata papenga, ele sawa ya kaku kemanya ya. Saya mau fale aku mayaram kanga makayo, o famongo, ya so yelango. Faile sa mo kaku kamay kaku kama ya fa kako leo ya fa umelia de loco kai ka la hosi ni ya ya kasi ka mo faina ke olo fa mo anga mo ko leo tinga wa ma ko fa le nga ile ngalo ya tina ya sepea ya lo kualea o soifua ya se makukalea maua soifua mamuia yo kako makofa nganga o se kofai yo kamika kule ya se foi se finga ngalo ko sunga wao makofa ko le kalesia ela molango ngaluenga itoina ya mo vise malo si pai o kako kalesia ya ni se makukalele ku ya mamuia sua ko fai mas foi mako te pion sa ungi o reka kule moya ele kapo ia leo ya mako malo no inga leo ko le ko se fua ro pa malo salai vas mas ko le lava la salai no mali le pa tonga ngai ku ai ai su mai mai de ya ai se foi mo fa ka au mo fa ko ngai ku ai no mali maulungo le ai mga puro ngay puwaso foi ba ese foi pepe de macambia o faro long ya ese foi ya kuli te yo mo ka o tai mo solo ka ko lo nga le fale nga ele ko ngia era ko ngia le tua ka ayo lo nga to ka pia ngai sa ma to ka fai ngai ke ko ala le ei lava sa ma ko kala ko fasili ko ngaku ali kali lo mau malau fa eu sila fanga le sunga te sila fanga le yo mai como kai foi puro le fala na lafo ka tu ya al pai lo fa me duena mal malu le kalesia
lau whakopu, ma lau whakamali, ma lau whaaloalo. O te karikomu o maua lunga i le inga o ito. Whamalo, whawhikai, whaaloalo, whawhikai, whakopu, whawhikai, whakamali. Ngaku lea, iai lea ma le deo lea. Whakulu mai e lea kua i longa susia, ma longa whamao ai ni mea o whangaunga oina. Ia mo lau sila i suma i sunga i kaya savari vai ni e kaya sila kia mai, ke kamari kai i pule. O whangia i lea kua, ia i longa whangaunga ianga i ngai kua, ai nga malanga whamai senga, wa ai nga mani whangaunga. Ia maua fo i lau kalainga whanele, whangaunga mai e lea kua, lau ta wha, ia wau, bau, o whai mai, a fo i shong olu, mai, ia so kai au. Ia liu mai ngai kalanga koa, ya mau rumah yang ina masina suan ko suma ito ina ka palu mo lang ko sa mini ko ya ko sa bay pule ya pa iyo ni kale siya mau so wala ka wai da ko mo ngalo yo ma ko kala le ma lang fa wal vai ko polo ele ko pasiria ni ka o e foi o pom que levo para me levo foi eu le ka fa te o ver pai fo ni o lo que lo que kai le ai ro ha iso como tapa. Ya, vale. Ala vai sau. Sau ki ke vai ai mesingi lai ngau kae. Ke ua ka ku. Malai wan ka pau ya. Ya. Ke mga ko ya ke le ko pasini se ma ko fam kalanga. Ya. Algo la kala au. Tu tena. Ya wa. Ya, 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 ya.
Ja. Tumaya mo. Tumaya kalmaya aw. Iyo ni kanisia. Tuwari suwa. Suwa ni. Oh, sang. Yo me kiapong. Yo lo pagkasyo ni. Kanisia yung mga. Yung tukikele mo. Yung salupi. Malore soy kuah, malore la mama. Malo foile, sai male. Papan pale ni ngai mai ngole fiak. Iya mo, apa lang. Có pangako. Ko le yung ayam ni nga. Ko le ko la so kuah. Iyo ai. Ako le kuah mago. Kuah le yung kalau kuah yang Yelo. ko ye kuah mate. Kita melihat kita skop formasinya. Kita masuk saya la pola. Jadi mulai kita pulang melakukan melakukan barang tidak. Koi, yang komat koi, ayam. Tahu kawan rumput belum membuat saya lain yang siap untuk pokok. Aku menerang wajib semua pada nama utama bang Yelo. ya mayo de apa itu kalau siapa orang podcast sebenarnya ya gua siapa lah awalnya
Ia kai pese ri sia kamala kamakua. Ia wa mai le ya. Bawa ngakas. Sui kai pese ya ri sia kameso ai suar kia kongo ya tipo. Oyo yang wari kau sanga lengke ngegua pelo papa iya ko. Kau kai pese. Mau papa iya. Ya malanga ya kai pese ini sida avero faltua. Malanga Filipo ya sa imangwia isa sae. Dia lang pa ko mai inga o madiu lo mo ko ama ko ko pero ai ko dia. Pawa ya lo kai pese. O aka ya. Ma ave ko. Mo teo kofi vo ya nga o penga balore ya ge. Ya ai. Mga ko ai. Ya suwa pakai ngai nga mereka le mapai nga kasuya kopi seilonga ko foi mai ya walayo yai mafuanga kau mama fuang kawa na lai nga malang seo ya lawa kari umare uko yu soia kai pese mare sui kai pese ya le o fai lang ale ni kana ko nga le mai ang pagkaw leo le oe kai bi ina kai bi imo le po yo le ala po nga kau fai mai yo le fai pese ya wa po ya bi ina pese ai o lang po ya le nganga le lo po ya bawa no wan o pele ya au mo buap sera ula au ana se me alo pa ka va le ana fai pese ya orang aku ngai mbak ya oleh Afrika ya oleh asa pakai deh ngaku lemako ya lupa nggak lemako kespisenga ya masih aku foi pimai ya main sungai mako kai dewa pagi mako kai ya lesungai sosang ya mengapa itu mako leo nah kalau ini pakai Maruf Krai fala pecuária, ya pola como le carecía, ya que mga puede para le venga se ma kufa mkalang ni va en le fief, o le a fobisa mala sosan, ya wale kaulang osi ni po, o le fewa if kalai masa mo kulang ako pero fue pues ya sabe, ay kako fue pues wa bang pese mamang pagtawanya le kay pagtawanya le po uma pagkafia pa pese se ya pues kamis pesa ngaya ay sumarita ko pese puli nga abi ka ba ipa kay wale ko ba puli ya ko ko ba na ngaya ko ko pagkapakinga ya ay roya yo faiba ayo ka ko karisia ya dia lo ko singa ka ulang ni po ya matale taulang ofisia da ina ofisia di talo yang taliai ya fa mo pe on ni vai ngona siap ya tato ifo matalo ya tua si ese lava la ofio ole tua foi le pule awao i meu mala o le atua foi o le alofa fua ma le alofa muti bale i o tangata. Manatu ai le toi tau whailo ina i lau fio. Le a fuanga wa huai o no mātou o whanga poto i lalo ifo le malu le nei mo. O no le toi pōsi o mātou tina wa e wala au iai ma whamana wa ina na whiau mana ngā luenga. Sa mātou mili tino ma o mātou nuti mea whātasi le tautua ina o le whiau ma ngā luenga la wa fio e ala i le kālesi. Au mātou manatu le nei vaenga o le whiawhi o mātou o mai. Se i langi ina o vi inga. Na ia o atu ai te whiau whamawhanawhana ma se whamaisenga i loto le whanau ma le ainga. Ua uwhitia i whanoa noanga o na o mawhutanga ua tā lae le mariu ma le oti ma le wala upa ia ala ua fio. E pangale alo mātou atua e whaiafua la mātou ngā luenga pe au noa ma le mana e whātasi mai o e ala i roa ngang pai. Leo mātou mwai wala awai, i lau a fio e ala i roa ngang pai. A fio mai e taitolua ina o mātou vai ma lo mātou lea toa whalenga. Nei o mātou whai ai le nei tauranga i le awa ma le mingao e tau ai.
mai ua tuai mea uma e le whaasiri ina pea o lo lava vi. Ma tu mau ia te oe le pule au au a tōmara. Ai maise o lo mamalu siri esi. Ono Yesu lo walo wala tuai la mātou tāra. Amen.
Se faz fogo, mas
ia lo tātou atua. Le maua le tusi paitau mo i tātou le nei vaenga o le afiafi. Le tusi ina e vangalia Ioane. Alona mtau po espulu mali limba. O te paitau ina le fai upe lima. Whafonga ia i afiong pa ia le tātou atua. O au nei o le vine. O la au tau. O le tu mau ia te au. Mau ia te ia. O ia lava e fua tele mai. Awa e le mawhaia e o tau o na whai o se mea tasi. Pea au le iai. O se manatu e whaautu iai. Ma whauwhaunga whale anganga. Tātou te ma whauwhau iai le nei vaenga o le afiafi. Le toe pōsi o tātou tina e whapea. Ia tu mau i le ali. Ia tu mau i le ali. Manatu se whaatu sa manino. Malama ngō fie. Wau maia Yesu e ala ia nā onga. Ina sei tau whaatu sa tusa ina iai le so tanga o le tangata malona atua. Awa o le atua. O le to ala wha au tamba o le tangata. O le ngawha wha au a wina. Na wha na wina mai le langi. Mo le lalo langi de. O le ala foi lea e le mawhai ai. O na tu wauno aina lava e le atua la na tangata. Wa o whai Yesu. Matala tala le ngawha e ala i usunga. E a fua mai le pongai o le la au le nei o le vini. Au a e wha tupu ola lava le pongai. E whesa ai o la malosi. Ina ia tapu e leisi le ola le lei o leisi. Mai le mawhai lava o na whete na. Ai whetau si ai ma whialo aloa. E le mawhai lava o na ola leisi e au noa a ma leisi. Au au le mafuanga. E tasi alu rapo ngai. E ui ai na whelava sai o na la. Au le tino lava e tasi. O se lio whaaloto i whale. O lo li poi ma mati ai. Le ola e whelango ma. E pei ona whai loa i Yesu i le vinde. Mo na lao i tātou ia. Ai muli ai o lo whatonu ma whasino manino mai a Yesu i ana onga. I le ma whaia lawa i tātou se mea. Pe a unoa mai. O le whiau alo mo li tino i ona soo. Se whiau e whatupu manatu i le vāo ia ma lona tama. Au a whai mai Yesu o lo tama o le ngalue vine ia. Manatu o se whamalosi le nei vaenga o le afiafi. Le au a mai Yesu e ala i whamaumaunga a le whai e vangalia o Ioane. Manatu o le ua wala au le atua i le soifua whaunga ina o le tina i aso nai. A le pongai sa whatupu ola i totono le ainga ma le kalesia ma le nu. Ai tali tonu foi le whamoe moe. Ua wala au le atua i le soifua whaunga ina o le tina. O umona ia toto le vina i totono le ainga ma ua fua mai. Le ua manuia ai le whana. O uma foi ona ia toto le vina i totono le kalesia le mafutanga tina. E ala i lana whautua ma lana tua lalo. Ina ia whapena. Ona tau lau i le manuia o le ali i wha moe ngau.
whamalosi le whale nganga mo i tātou. Tātou te mawhauwhau a tiri ai le soifua whaungaina. Ma le au ngā le soifua sa whaunga le tina i lona walauina mai le tu. Sa ia whaunga ma le tatau. Sa ia whaunga foi ma le tatau mea alofa sa fōa ia le atua i ala le whautua ma le tima. Lea sa ia toto ai le whatu. Ma ua fua mai i fua e au ngai. I le whina ngalo le atua. Tauina ia whamanuia tele le atua. Ma ia whamana ina la whi au. Ola fola e pe ona iaile nei vaenga o le afia. Ma ia o tātou mana tua pea ngā luenga le lei sa whaiaritina. Ina ia tā oso ai ta tātou whainga malanga mo le nei tausanga. Ta pena ailo tātou ola tautua i whi au mane ngā luenga le atua. Ai mai seo tātou wala wina i so se ala o whao ngā i ailo tau soifua manu tātou ola. I wala wina e se ese, ua wala au i ai le atua e whao ngā i nei ailo tau soifua manu tātou ola. Ono Yesu. Amen. Tātou whao au le taulanga pese rau whai pese.
Your
Feel
au sua tesi au.
Amaya se ngā luenga mātou te whai, mātou whāpea I wholava lo mātou atua. I mātou lava o ni au auna lea o ngā ama le whātau wa aioni. Ai atu mau atu pēr ia te oe lo vi inga. Le pule au au ato ma lava ma lo ma malu si esi. Au le manuia ma le file mua oe le atua lo mātou tamā. E lofa siri ese o Yesu Keriso lo mātou ali mo lo mātou pao. I mawhtanga le motusia mo oe nganga paia. Ia I lunga I mātou ma nei ma lunga o lau whanau le lalolangi ato. Nei maso ma lava e o I le whawavau lau. Amen. Ewa. O pamalo. Leo silangi ni vaengo le asia. Pari como lava o lewa. Maua le. Ko amali suapo te au mai. Ai ne. Ewa foi taulangos. Pari como foi eu ia na fa ao nase pio ka ko kalesia ya ko sona so swangi ko ya ko fiona ki a ko malo ka ko kalesia ya awale si la velea ngai lo ko na ko lofa sa fi finga mo ko I kurao le ma futanga mo ka ko ngani ya awale pa ifole ko lango ele ma Lea ya mulher que faz caikele ya usuri ya wao ya mesifoi hiyo le kalesia ya wale kako kwa nos ya ole nganga lama lea kako kitia haisaufa kasi nyeya pia kako kwa pesi ya mulher kako fa ana kako nga malugua kwa ainga ero kwa ainga la usuri fai ya no alu ya so fa ya imakopia Quando foi na feira, cau luci maia, eu explico, eu essa feira com deu uma cura au, com ele recei o cofinalo, lama, eu aninha vai em relação a café, boi, eu papel ya, eu sumo ele, eu consigo o swami, mas foi para eu café que calecia e com faco. Como le calesia mai kus me se foi le kus mas foi a lo sunga que pese e a sa foi le como le calesia a le pari nga alu lo ya so de yo la malasa e sin asengase a fa kai de o ko mo mo e ya mas foi so aqui a con e esa feila nga mo mau le a su que pese e ya me ko eu café para caripo na arben ko ya au ko ta fili kala kia ko ya eu leilo mo fatua e mo mau e men puku ya kan ya fa pese fa makalama alo mai pa yo ka ko pese o leo la ko pa ya kule so e fa au mo pa yo le ainga ya wa feeling e ya fi male ka ula hosi a pole sumayo la sumale ka yo ka ko a minha fiafi Apeleu que o faca mali ngai ale faikeu pa kai mo faikeu sa au yai o moi melo pa amor ka ko ai na faikesa o war ka ko nama o ko langi ngo se pesi ya kama bai kwai ole pa lo alo nga wale na una au lea nga mo mai so ka sua ya o e pusa pusupo ko fa le o faikeu Olé, ao sobre o vendeu que eu ia, isso aí é escuro e a coisa que se problema. Kalau ke kuali, dia le ma so ku almari, ya ina.
ko whāwalo mai ngā rofa kupe lea se lengi lea ia lo lawa e whai mo kene yaso ka kau wha a kōlau ko tau whanga mai leo le o kako kue ia awa wau lava lau ko pasoa ia o mo lo ko ki whai tau langa i ko yaso kako kina o le whakamari ngai o le kako o whai pese o iei le soinga o wa koe o le whakamari ngai o le tukai sua o le waiei le mangpala ko wha ngai o kako karesia o me pese ko whaoso e kol sfuku saia te tuku sa kisoko Checa. Coloco marua fiafi para que cuave. Ya, cuidado, levo folha fiafi. Coloco marua fiafi, o levo yaile. Isso mais ideia. E a male falava sobre coloco paca. Ya, langsung aja langsung sani kenapa? Essa ngapa mata ingon kaku. Eu ia para o local caída. Eu ia ir pisoko. Ya, apa ia lua. Kalau ke kuare ya mengaku mengaku mai semaku kala. Como foi o a asir kaku kalesia. Como lo sile li lo mkua lea kurou i tinga leo kako kalesia. E lava o lea koyo o i kami kako amakai amere lea kaya. O lea lava ko ke pasau ya wale kako o singa kaulanga mo koe aso kako tinga. Pero se mako kala ia o le au lea ua ia i sungi whaifi au ia maisele. Pero mai ale aenga ia o koe alofa angalama ia o kako tinga. Mo kako ai ngau fai pese, pa kai kere mo kako fai pese. Ele tiki le lau ko mawenga i ngai aso. Kai lava i le amakanga mai fai maliu, ia o pale i le malu li. Saunginga, ia mese poi le langingo, pese a wale, i kako wafiafi pale ainga, ia se o mai lava i ngai kuaso, ia o le lava e koke au ngase, ia a wale, i ngai le aso kako kina. Ya, ni umi se mako whamkalanga, ya mo foi se malo longo i kātoinga whai pesi. Ya, maungi a kere ni a piati, maungi so ko malosi, pa awa waile, kako e ngā kaulanga kai au, ya awale, pa mabayatu i kako kina. Ya, se mako whamkalanga lea whara te kuave, maungi a kere ni a piati. Ai ko le ara ai aku pesi pia Ia ya ala nga le wa o e pala wa ku ra na te o e ko i ya pa ki pia ga ta ko ko ti ko nga mai la wa e pa i pa ki pia ga la pa ti o mai wa o mai vai ya de la pa ti ale ma ko pesi ra ba wa ya ko le ngai ala ni ai Ia ang kapu ay yang ngamo kapu na ay ya ya wa kapu lang ay ko le kapu ngai lo so ngai le lu pa le ko ka lang so tua wai nga bangu ini kau pa ma pa ngai nga lo so ngai ya wa si pia lo nga ma pa si ko ya ke pa mai si ko ya ke ko ngai u mare tua ya le ngana lava le ya wa foi e fionga ya enga ma e foi ma ko alo ma ko le ainga ni e ka ko pa so ai ma ku ya so ma ku waso pong sai
o wala au pai ale tua ia o mana ku le ko ia mo ko walu I pa no mai ai le kai o ngani la alu maria pe te o al ku yuri mo ko na ya le ko ke ape na pa ani ko vale vale arofa ore mano na ai le ai se manguia ia I ko ale ku ale pe a wa ore la mangingo amea umai na panga waya pia panga le tua o ia foi mana mai o mana mai no konsa o ia foi o le susio o kamao ainga ele ngata I kamao ainga partido ai mai se foi de nanga ngata foi faku ku aku beo ko ko ai ia o ko sila sila ia tua o finalo ai ale makanga ngao foi dani ku ngasia pa pe foi o pese mare e kalesia hape nganga amangia le akua ko fa kuwa ko kamao ainga ya uku fasigi le akua la wa ko ko wa le no pa pa no aku punya ya hape nga foi le to nga pa ya kau so ainga pe ma pa amangia yo ko bara awinga ya se yo pa ainga so ko foi la soma ai ya o que na ia I mana foi kali si na ku ya la que ma foi de acción ya ala ya enga ma tua ya tai nani foi io ku ai nai suri ma peoio o la pola ma ala ya enga ya nga kai sa mo ge o ku I fa pe nga langa ma mai ya o mo le ban ban ro pa dia mo nga ya ya foi de peoio sei ya o pere la rosi ai ya wa pollo que na ia por ma tau singa ole o dia pollo kinga ya por por mai po ya la po dai so ma ko leo ya ai o po ka ko fedwa ai la ma ko moli ya pero ya ni a kia que o que lo puedo poner como que venga y lo más fuera como el pare y que especie ya después de actuar pensar ya porque pero lo ya poco igual casi al país porque ya creo ya no puede capar ya ya copaya sai ya guapo malo pues sai malo pues como que vaya el polla nada y por fue pai mai ya se fue a pegar ya ya tomar por el pai ya quiere que ya kai Oke, jadi privasi sama ko kamakala, yung uling ale ya uya suara sosialnya entar dan pusu boleh melakukan saya. Kalau suara sosial entar, koi kapau ya melakukan saya malu boleh melakukan saya suara sosial ya. Lau oleh pai tongoleu lau 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 ngakuabe.